Inyagwa niriyoberwa ko umuntu yaburaye. Ariko Kigali umuntu arabwirirwa ntagaburara. Ariko iri zina ndaririsha. Ariko abo basenzi wabahera hora bitajanisha nziza aya masaha ni sangahe shirira pesa mubwiye ndabona ari saa moya yego saa moya kabukirimo hano aya masaha yo kuganira no kutaganira ufite n'ivugonye agomenya uwandi icarari ndavuze ngo icarari bikoze iki Stefan uyu mwana sura namunga ariko turangana fani murangana n'uwo mutwe ngana gutya noneho nushaka no kwicara ndavuze ngo icara hari nta kandi kazi tugikora uretse kwirirwa twiruka inyuma y'imbwa nka mwafasha abana ku ngufu vaho na tuvugana icara hari nawe ndaje ariko sisha wari turi mu makosa amagara imodoka izi kujyana afana ndabibona ariko ngomba shyiramo inyoroshyo ora telefone hano yava ariko java kirava yumvuze ngo kirava ariko Fata simukadi yawe. Password yawe ni 255. Iyi telefone igiye mu iperereza kandi nawe gume ku murongo turakomeza tuguhamagara. Subize ku murongo n'ibyo rivaho. Turaguhamagara tuzakomeza iperereza. Man, tuanze wakara ngubwira. Uzino no hirane ibintu yankoresha. Ejo bundi ntabwo uzi ko twawurewiga. Uriya mu babisi ndugu yangu. Ndamutse mufashe. Ubwo yatamenya ko njyewe najya nita. Yarandaburije ujya munsi njyewe. Intege nsanze mwirigara isitangira kugira ijento. Ndugu yangu nuko yahise akarenga. Okay. Ibyana by'ubundi bubiri mu biki. Kitajanisha. Ibyiza. Uve hano sha. Arimo muhengereza ikimari. Ntabwo twari turi guhengereza. Undi gicucu ndumusazi nta nubwo ndeba neza. Ntabwo muri guhengereza amari. Ntabwo mwamenyesha. Ngo mwamenye uwo ndiwe. Afande ariko nta cyatwakoze. Naho urumugi mwe muri kunywa ruri hehe? Hari umugi twari turi kumafana. Mungize n'igipfa amazuru rero. Kwicare hano. Luka fande. Haguruka gato. Tubabarire fana. Zara telefone hano zara. Ha telefone. Zana hano telefone. Nta yindi ufite. Password yawe ni kangahe? Akanyenyeri 5. Akanyenyeri? Akanyenyeri ka mu password. Afande nani bagiye. 0425. Okay. Abona no. Wewe yari he? Nayo mfite fana. Nayo ufite? Nayo. Nta kibazo hora yemera kuri. Akora fana kira. Password iyi nano kujya mu password. Ibikote nabyo nibyo bibosha kunkora umugi nani se. Uruzi jana. Mwicare hari. Imodoka iraje batora. Izi telefone zijye mu iperereza. Mwicara aho ngaho. Imodoka iraje. Baturenganyije fana. Imodoka iraje bafate. Nagira umuntu uva ngo yiruke. Ko mwagase mu muhanda hagati mubangamira inzego z'umutekano. N'abantu bafite aho bahagarara nabo badahagarara mwana. Ngo ndi umusazi ibintu mbabwiye ntago mbizi. Ntago muzi uwo mubwira uwo ari we.
Nicare hasi. Ndavuze ngo nimwicare hasi. Urazira akaritara. Bivuze ngo mwasuzuguye. Mwasuzuguye. Sawa. Kanze mbere ko musuzuguye wari. Safari. Hari abantu bari bansuzuguye hano barimo bica amategeko kandi bayazi. Nasabaga ubufasha, nasabaga umusaza. Niba hari imodoka mwaza ugasanga hano mwabiri.